ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Kakinuhun kesamlai bertemu bentep bagi kam berper-per hapok katanat pulit dalam kemat danong tremon ngobha kesamla berilang pongrum hakish potri ujemang arajar pusau kle kenduk biang hakawat ke balai usketri jang katanat home uba sil viding do ubederu usketri jang katanat personal and AR Meghalaya hakam ratrekam jung additional sekretariat Shillong bat aitiru ikajing tho hakabayade bat kajing dawa jing penshai lokarta thongkam hakatanat pulit ya kabala penmenapai ba limbak advertisement hakalai potri ubenai leber arajar pusau. Hakaji keren mikla pathai kubor ketika samla kaliat ho musketri jakatran ho mula pentim bagi sorka kala penmi ya ke office memorandum bathamai menta ubnai jemang kalba haduk menta 4 lak setia ban penmi pat ba kasamla barilang kaliat ho bagi samla kala raikut baletir ke jingkhang jong ke ying bishar halo kini kendrom kendram hakabede bagi jing tap kam hakatran pulen ya kalian ke government subha aisha ka plat ka notification namar ba ni rawa ya ka hok jumi namar ba katum ka OM arjar FR ting isai ba kadai hadu live FR snem jengki samla ban kepkam ni kepat itu ba itu ki samla ki ba Christian tang haki sosial media handai wat 6% tang sosial media handai wan manmi wan mi madang lang bat ni nang ba yindon ka jingsangan bat yinjo don ka kata ka jinjok nam ka jeni kiadon hi kumba sapo ngut mata kasi kawan marba kibun kiba mata kasi te ka slap kumne ka block te ladang ya wan hi mata kasi kiba dan update adam sapo san ngut nakita kidon ki students ru ki pala amnes ki kelas ki pep kelas ban wan shakani namar kila arpun rio tap kita mata shipna yar bana ki rio show kan apply jing shisha ke ka state de ban ki students de ban pendik jing shisha students tang de por ban krepat datip ka central datip ka sarkar jong ka India de baka ki Meghalaya ki students rukin apa kelas kan wan kumir nu ka jing leran jong ka state company kini bino dalam kan nu ka jing leran kita ki students hante ki pasyong banang late behave banang late graduate pasyong last semester last year yakin hap kelas ban wan nama pakin angin mentoy syu iyo ban kuliah nama beladu kam lupa yen kang no ka degree wat ta ki keren adu kata ki long do jikerman dia kata hi ka ba sakaway par bangako banong kadeba kata ka OM bakilang syu release kam pat dan ha website ndai ngam thalai kan ba memang ngalakli syu pa dan ha website em di ha ba ka advertise kala dai na do nriu tarik match hadu mem dan mereka kata advertise pun kata UM in island no pan kamu advertise la nang yad na do match hadu mentang yang dan ka UM very irregular dia kala long very irregular dia ya kata ru ni dan hi ka jing pilih mo ini adap la dap hi ki jing bakla kan na do basdang hi ini hadu mentang ni hi ba ngimpa balik ko dangi mi ka korean nam dia dalat ko ru ngimtip ngim job em ringen hab ya persyak ya ba kini ki jing pilih syakot ang katahir bab hilatem bangi ki samla barwa nila ya lai bangi ya syakot namar bangi lawan daki no sausin nila ai representation ngem yo response ke kumtahi kumka proses ngem lai no rahmat namar ngem yo response na to basdang hi ni klish kling ipan ya kan notification namar laong ba chief minister ru hawa kunjo tadikkan laong ba kinsa release notification soon Panipan kata hinat basdang manipanya kan notification day. So the thing is that the notification ki ang under process. Kaya kaba ngalayos mo mantan na secretary kaday ba yung bala penmi ka OM. Yung ang menu penmi ka OM yung badang su penmi manta umi hajar arpusaw. Dai penmi ya ka OM ha umi hajar arpusaw ha penmi iswa ka advertisement ha match. Kaya penmi advertisement ha match.
ya ka UM pipen mi hadu me ya kamut ke bangi ongi kisamla na bershkat to kamut ngi day ken kamut ngi klamakla kamut what we were saying bershkat to is correct. There was no notification. If there was a notification bale pipen mi ya ka UM menta kata shwa ya ka jingwan jo kisamla bershkat ni ka pen bangi ngi shai bat ngi day ya ka ba day te ya ka sarkar kala azang pen ken bal azang mi jin baklan day namar ba bale ken pen mi UM sendat mi ba arpat balingo kadai ba din sisha di ban penmi isha ki UM di ban penmi isha ka notification sa penmi ka advertisement hadian ki penmi isha advertisement sa penmi UM hadian kamut iyo kata te kamut iyo tingi wat lada kadang yat ka MCC ki ong bakilayo permission lele ya kata ay pat bangi kwa ban tip ki samla bangi ni stand correct ni dai hakaba nimdai haba bakla ni dai hakaba iyo namar ba yang baki penmi lakin bakla tekin penmi hi kata ka OM menta te ka jengkeli te ka syong hati pat ba kumno ki kloy ban accept ne me ka OM namar ba da ki kloy accept te ngi samlangin la ale ai namar jingdu le ngi ladu lupa te da ki kloy ban accept le ka OM te lang da kim kloy te ki di ban wat jeng tip mo kumno ki pen release ka advertisement sa pen release pat ka OM Dada ngidai sisa ki samla ki ba bakla lane ngiyat ya ka bamtep balik ki singap lengi ban release ya ka UM deh. Lewat lada yang ba ila penmi UM mentah ha umme hajar aku sah ha uni benai. Kalong ka ba kendit ini ki samla. Andre wat lakat taru. Ki samla ki dan kam te. Ki dan kam ya ki jobs ki dan kam ban iki ban tre. Yang man sengin hablet hi syakot ba long em ka long ka jinglet juni syakot ndai banyak kun bangingin yo ba ja kataka jing job kajing let juni syukut kade ban bu jeng keli te kumno kani ka recruitment nadu basdang ka proses kalong tadi irregular te ke ni ki samlang ni la no sinyang ru ban let syukut tang ba kum bangala ya batai ya ki bawan baro kajing job yang tikena namar kata ka syong haka yang bisa badan promo ni ngim don ya kata ya tip ka high court ni job nang iram mereka kalian ni nggak persangkan ngintip mo job na ngintip nama balai ite ka sukar kali kat baman kuma kajing job ngintip Reda jam job lang, daram lang kalau lang mo ang pa kanya